Yes. Makasikadala thina, he took his time. That is why you are so beautiful. You have the nose that is so beautiful. Your eyes are beautiful. Everything ungasoli. Wenziwe uphelele. Uphelele njengokunje. Ayikho into eshodayo. Ngiyabingelela ke bazalwane egameni lika Jesu. Ngibingelele umamfundisi umphuthi. Abamfundisi abakhona mamilwa. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Bekumele senze kahle welcome abazalwane bethu sebafike kahle bonke sebekhona sizobabingelela sebefika ke ngiyabingelela iDavidton makuthi sebakhona abazalwane bakhona egameni lika Jesu. Davidton Zoe Bible Church Ministries International siyabingelela maselifikile sinibone ngezandla manikhona or baseza abazalwane baseza. Yes. Under umam Bishop Nkosi. Hallelujah. Amen. Then ngibingelele ke maWitbank nginibonile. Hi. Hi. So we're under Pastor Milwa siyabingelela egameni lika Jesu. Love bazalwane. Sibili ngibingelele neMiddelburg ingakafiki makuthi ayikafiki. Mayikhona nje iphakamisa izandla sinibone basithaka zezulu. Shuthi naye ngakafiki ne. Izobe restoration ke leyo. And then sibingelela ikwaga naye ngiyibona bakhona abanye. Hallelujah. Hallelujah. Yes, imahim akayim. Hallelujah. And Pastor Usikhosana. Hallelujah. Siyabingelela. And then sisibulise nani la ekhaya. Hallelujah. Bathemene ngcabanga. Hallelujah. So bazalwane, you're welcome. You're welcome. Indle yethu encane bazalwane nizoyibona iarea sikhomba ngapha mawuvela nje mawuthi kune arrow esikhombayo ukuthi toilet ingakuphi esisebenzisayo la ekhaya. Ngicela nikhululekeni eZoe Tabernacle langa lethu ngeleli. Sizoyiqopha lezo nje. Sizoyishaya. And as umama Matseke aseza ngaphambili azositshela the purpose of the day. Hallelujah. Aseza nje sizocula nje praise song.